ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai tirukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha kena music school bat om dan jinge na kementai larang baru banwan pentebit ha kena music school. Ke School Saint Dominic Higher Secondary School Mu Kendeng Hawes Chante Hills District kelapelong ya kelepong ileka sports jong ke school ya kebelas dang doh nin kesi ketah ke khatlai terik uyayong arhajar arpolai bat penkut pat menta kesi ke khat sau terik uyayong arhajar arpolai ya ketika kelempong ileka sports jong ke School Saint Dominic Higher Secondary School lapen ileka da ke interhouse jong ke house beper jong ke school Hagati kelempong kibor punya school kelapelong da kijing lekai beper kebanlong kum shibenta banang ailat susu ya kena school bakin pelai jumut om tang ha kijing pule Henry kideban penmeleni lede ha kijing lekai sports hagane ngesngi lai don lang ru principal ke school ufadar Carmel Merthong secretary ke school managing committee ufadar Henry Warba headmaster jong school ufadar Don Borlang Kurba kinong hikai ki kena school lembat kiwe Upaya di jaga interdistrik, man kiwa man confident ki kepercayaan kat ni kiwa man ki ketanang man better itu por, ki kat ni man ki best, man kiwa man best, ya lebih mudur kon numi kemira bay na Saint Dominic, ki kemat yang itu sendak sendu irkai sekiai bobam jadi re, wa em mirabai wa em tukah himadas no, wa em gina Saint Dominic. Mudur kon nang tip ni matang umi na yung mudur kemeni tebo kate ka thong boy ha ko mi kesni nau em ko to yuluti ha ka ito sports uman ko live ha chakman yete to ong ai fiduli em kani ti ko wong chani a fidala de LD ko coach the only one who can tell you cannot win bot ki ruksau ba yong thi begini gimana be, gambaran di sini usah, yang lang gini, di gimana pa, begini gimawan, baru gimana tis, tu yo ikat tes sendiri ni ya ke word of thanks dari sisa setelah, hadir itu yo ya ke samprai. Headmaster pada Don Borlang Kurba, Sister in charge of Saint Dominic RCLP School, Sister IT Hun Lowai, who is also the MC of today's inaugural function of our sports. For the constant support, motivation, and guidance.